Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jody Dizon Mercado. Are ni ring mga ragula balita, ngening ado. Retailer daring abias, King Pampang Public Market, makataluki King 41 pesos to 45 pesos a per kilogram price cap. President Bongbong Marcos sinigurado na may dinanlang ayuda ding retailer aapektado ning price cap king abias. Tatagal Barangay Kapitan King Pampanga, minabot migit 1,400. Kandidato naman para kagawad at Chuking 12,000. Dry running cashless toll collection kareng NLEX SCTEX Toll Plazas, may gumpisa na. Albayalde, Bustos, posibleng maglibutad king 2025 midterm election, agpang king local political analyst ay Mac Sangil. At pekamumunang ICT Summit ken Ciudad San Fernando, papakit ing masanting aapekto ning digitalization. Sa bahaging ito ng ating pagbabalita, alamin natin ang kalagayan ng Pampanga River Basin at ng mga dams na binabantayan ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center mula sa kanilang hepe na si Ginoong Hilton Hernando. Magandang gabi po, Sir Hilton. Yes, magandang gabi sa inyo, Sir Jody. Okay. Sir, kamusta po ang monitoring niyo sa estado po ng Pampanga River Basin? Alam naman po natin, panakanaka or occasional rains ay nakakaranas po tayo ngayong araw na ito. Well, kasalukuyan, meron tayong dalawang lugar ngayon na nasa alarm level, yung sa monitored rivers and tributaries namin. Nasa alarm level na po yung Candaba Swamp at ang Pampanga River dito sa may Arayat, parteng Arayat. So, unti-unti pa rin lumataas tong sa may bandang Arayat, subalit inaasahan namin na hindi naman siguro to aabot hanggang critical level. So meron pa tayong isang level na dapat bantayan muna. Subalit yung sa Candaba naman ay nakikita namin na posibleng umabot ito ng critical level. Maaring bukas, mamayang gabi or bukas ng umaga or noontime. So yun yung mga possibilities na nakikita namin at the moment, Sir Jody. Sir Hilton, ano ho kaya ang dahilan kung bakit aabot sa critical level? To ho ba ay possible doon sa pag-uho ng tubig ulan mula sa upland areas natin, Sir Hilton? Yes, sir. Kung siguro na nakita nyo itong past several days, nakita naman natin ilang araw na nagsisipag-ulan, At buong basin naman yung nakakuha ng mga pag-ulan na to, bagamat mas malalakas yung nandito sa sa western side ng Pampanga River Basin. So yung nakita nating mga pag-ulan for the last 3 to 4 days since last week pa, ay ito na yung naging resulta, yung paglaki ng kailugan natin dito sa middle and downstream areas ng Pampanga River. At the same time, yung pagkakaroon naman ng water level dito sa Candaba Swamp. Alam naman natin yung Candaba Swamp ay natural retarding basin yan. So talagang yan yung low level na area dito sa Pampanga River Basin, Sir Jody. Alright. Kung magpapatuloy po ang mga pag-ulan natin sa darating pang mga araw, sana hindi naman po, Sir Hilton, ano ho kaya yung mga areas na masasabi niyong binababantayan natin kung sakasakaling magpapatuloy pa ang nararamdaman nating mga pag-ulan?
Well, ang isang tinitignan namin ngayon since malapit na siya sa critical level ay itong parte ng ano, Candaba Swamp ano. Kasi dito sa may Candaba Swamp, medyo malaking area 'to, eh, 'no, at normal na talaga yung tuwing uulan at magkakaroon ng, mga ganitong sunod-sunod na ilang araw na pag-ulan, eh, talagang kinukuha niya lahat yung halos sa kanya napupunta yung ano, yung itong mga ulan at saka yung pag-asa din ng mga ilang kailugan towards dito sa Candaba Swamp. So meron tayong ilang tributaries na dumadaan diyan at kapagka malakas yung ulan dito sa may parteng Bulacan ano, ito yung sa east side ng, Pampanga River Basin, yung nanggagaling po ng San Miguel, San Ildefonso at saka San Rafael. Lahat po ito magde-drain towards Candaba Swamp. So, yan po ang nakakapagpadala ng ano, paglaki ng tubig niya rito sa ano, sa area ng Candaba Swamp. At pagka pinag-usapan natin ano-ano ba yung mga lugar na to, yung Candaba Swamp po ay nasasakop niya yung mga portions ng San Luis, San Simon, hanggang Apalit ano, ito yung Lower Candaba Swamp area. Siyempre nandiyan na rin yung Candaba plus ilang bahagi ng San Miguel, San Ildefonso, San Rafael sa Bulacan. So yun po yung ano portions na nakikita natin ng mga lugar na una nating binibigyan ng babala pagka nasa critical level na or bago pa umabot sa critical level Candaba Swamp, Sir John. Sa mga dams naman po natin, Sir Hilton, kamusta po ang ating monitoring? Well, kasalukuyan po yung pag-uusapan natin yung dalawang major dams natin ngayon, yung Angat Dam at saka yung Pantabangan Dam. Ang kasalukuyan, yung Angat Dam ay nasa above rule curve siya ngayon, subalit malayo pa rin po siya dun sa spilling level niya na 212, kung hindi ako nagkakamali, no? 212 meters. Subalit yung Pantabangan Dam naman po ay malaki pa rin ho ang kakulangan niya kahit na nakita na natin yung mga sunod-sunod na pag-ulan. So, kulang pa rin siya. I think mahigit 10 meters pa or more than pa yan, ano? Ang kakulangan niya. So, hindi natin ina-expect na magkakaroon ito ng mga pagbawas na ng kanyang reservoir, no? So, lalo na ngayon at inaasahan natin na baka by end of this year and early next year ay mararanasan na natin yung epekto ng El Nino. At huwag naman po sana, no? Yun lang yung nasa forecast natin, Sir Jody. Kung sakasakali po, recently, mayroon pang siyam na bagyo pa lamang itong bagyong Ining na binabantayan natin. Usually, 19 to 20 tropical cyclones po ang dumadaan dito sa ating bansa. Medyo madami pa at hindi natin aasahan, hindi natin alam kung saan dadaan. Kung sakasakali, will there be a chance po na umabot doon sa spilling level yung mga binabantayang dams natin? Well, everything is possible naman po, no, Sir Jody. Bagamat, well, medyo malapit na rin kasi yung ano, no, yung sinasabi nating last quarter na kung saan most likely mararanasan na natin or mararamdaman na natin yung magiging epekto ng El Nino. Bagamat hindi pa natin masabi kung ano ba siya, kung severe ba yung effect niya or baka naman dry lang or dry spell or wag naman sanang drought. So, ito yung mga bagay na tinitingnan natin at kasalukuyan siguro at the moment mas welcome kung sana umabot man lang doon sa level na sufficient na makaraos to hanggang next year ano, sa mga pagtatanim ng mga magsasaka natin. So, posible, no? Posible pa rin yan, subalit malaki-laking pag-ulan yung kailangan natin dyan sa Pantabangan para abutin niya yung normal level niya. Alright. And Sir Hilton, ano ho kayang pwede niyong iwang mensahe sa ating mga kabayan, lalo na ngayon na meron ho kayong binabantayan dito na mga lugar na posible hong makaranas, sana hindi naman po, dito sa may areas ng Pampanga River Basin dahil sa mga pag-ulan? Yes, sir. Gaya ng dati, ano, sa ngayon, nakatutok pa rin kami kung kailan pag mag-i-improve na yung lugar natin, nandiyan naman po na medyo nahuhuli, ano, saka pa lang lumalaki yung katubigan natin. So,
siguro inaabisuhan ko na yung ating mga kababayan, particular yung nandiyan na nasasakop sa Candaba Swamp, na kung maaari ay medyo paghandaan na rin nila, no? Bagma't hindi naman namin nakikita yung gaanong paglaki ng ilog or I mean nung swamp na kagaya nung nangyaring naranasan natin nung nakaraan nung kay Egay at kay Falcon. Okay, at ang isa pang gusto naming mai-advokasya na lagi naming sinasabi, ah, disaster man or hindi ang ating panahon, dapat magtipid po tayo ng tubig, ano? Iwasan po natin magsayang ng tubig kahit sabihin natin araw-araw na umuulan, wag pa rin po nating sayangin yung tubig. And ang pangalawa sa advokasya namin ay iwasan din po natin magtapon ng mga basura o lalo na yung plastic sa ating mga kailugan. Kasi po ito po ang nakakadagdag din sa problema natin sa environment, sa pollution, at pati na rin po doon sa pagbabaha. No? Nakakadagdag po ito sa pagbabara. Kaya yun po yung dalawang advokasya na lagi namin sinasabi kapag may mga information education campaign. Sir Joey. Maraming salamat po, Engineer Hilton Hernando, ang Chief Hydrologist po ng Pampanga River Basin and Flood Forecasting Weather Center. Maraming salamat din po sa inyo. At kingali akong balita, alimu 1-on-1 ingan tabayan ng laban para kapitan ng pong SK Chairperson karing halos barangay Keti, Pampanga. Uling king pulay ning filing of Certificate of Candidacy o COC, dakal kanong kandidato ding balang barangay. King Pampanga natin 538 barangays at sulaking maygit 1,400 ding tatagal kapitan. Kabang at naman king 12,000 ding kandidatong kagawad. Oining report. King last minute ning filing ning Certificate of Candidacy, dareng tatagal king barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE inyang Sabado September 2. Mayakit ka ring filing center ing makabang pila. Agpang ka ring COMELEC officer sa Megsilbi Antimo kening mall setup king Mabalacat City, aliyamu 1-on-1 ing laban ning pangakapitan king balang metong a barangay. Observation namin ngayon na hindi kagaya nakaraan na 1-on-1 lang sila. Ngayon, mas maraming kapitan na mahabol. Almost 50% ng barangay na nakita namin sa aming log sheet. 3 or more ang humahabol na kapitan. Tapos ganun din sa SK, kompleto ngayon. Dati kasi isang team lang, o kaya hindi pa kompleto isang team. Ngayon, 2 to 3 teams lang pa SK. Kompleto from SK chairman to 7 kagawad. Almost 2 team o 3 team bawat barangay. Bidagdagan lamo naman ding lineup na rin tatagal king SK. Ganun din sa SK, kompleto ngayon. Dati kasi isang team lang, o kaya hindi pa kompleto isang team. Ngayon, 2 to 3 teams lang pa SK. Kompleto from SK chairman to 7 kagawad. Samantala, may kasaup naman ganu karela ing masanting a venue kalupa na ning mall. Anya king lugalda, alang kinalas king pila. Okay naman. Tuloy-tuloy yung filing natin, hindi kami masyadong kasi maganda yung venue natin. So conducive, nakaupo ka, aircon. So yung mga nagpapilang candidacy nila, maganda. Hindi sila masyadong minitang ulo. Gusto nga nila ito mag-stay pa dito after filing. Asuking 1,448 ing bilang dareng kapitan at tinagal king migit 5 dala na barangay king Mabiluga, Pampanga. Dakala pamuring kanureng lalaki at tinagal haasuking 2,260. Kumpara ka rin kababainan haasuking 188. Asunoman king 1,411 reng bilang dareng SK Chairperson akakandidato Pampanga. 1,063 lareng lalaki kumpara ka rin babaya sulaking 348. Kabang king Mabiluga Central Luzon, migit lang 8,000 reng tatagal kapitan. Migit 68,000 naman deng SB member, migit 8,000 la reng SK Chairperson at migit 46,000 la reng SK SB. Ako yung kayong talasuy, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.
May gumpisa ning dry run na ning pamagpatupad 100% cashless toll collections karing Apulong Toll Plaza kin North Luzon Expressway o NLEX, ampong Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX, manibating niyang Biyernes, September 1. Buri na pong sabyan, ing radio frequency identification o RFID sticker namo, ing malyaring gamitan, king pamamayad karing mapilang toll gate, ate na po malyaring mamayad through cash. Kaya karing NLEX SCTEX Toll Plaza ang magpatupad dry run ning cashless toll collection in Ciudad de Victoria North and southbound, Santa Rita northbound, Pulilan northbound and southbound, San Simon northbound, Mexico, Dau southbound, Dolores, ampong Subic Freeport Expressway o SFEX. Makasawap ya kanong maragul, ing pamangamit 100% RFID kareng motorista, uling mas mabilis ing biyahe patse alang traffic kareng toll gate. Lumatsyang adwang bulan ing dry run na ning cashless toll collection ang mayari king October 30. Para kareng bisang pa-install RFID sticker, malyari ko pumunta kareng drive-thru installation sites kareng EasyTrip RFID stations king NLEX ampong SCTEX. Libre mo po ing pamagpakabit RFID sticker, load mo ing kailang bayaran at chuking 200 to 500 pesos ing minimum. Samantala, agpangking Toll Regulatory Board o TRB, balaos pamurin kanu ing pamangolektang cash payment, ampong electronic toll collection o ETC kareng non-participating toll plazas. Magbalik ang Balan at Balita para kareng aliwapang balita.
King mo muna nga doon ng implementasyon ng price cap a 41 to 45 pesos kada kilo ng abyas. Ela may kataluki ding rice retailer King Pampang Public Market King Angeles City. Malugila kanung usto uling abyas da king kasalukuyan makamalda pang asali at alapang me-deliver amas mura. Pakaramdaman tamo in karilang sentimiento king report ng Paulo G. Santos. Barano niyang dinurot king Pampang Public Market King Angeles City itatang Honorio Francisco. Mainto niyang abyas aulagang 41 to 45 pesos kada kilo. Uli nga balo na, nangyeni niya magumpisang mipatupad itang utos ng Presidente Bongbong Marcos na price cap. Kailangan ipatupad yung sinabi ng Pangulo para magandang yung presyo ng bigas. Nagmahal ngayon ng bigas eh. Wala man kayo nabiling 41. Wala. Puro 52, 55, 54. Ang giyang masakit man kanung daramdaman reng sing dareng sukira. Ela kanu makataluki reng rice retailer uling ila mo naman ing mituran nung pisalireng palugi ing karelang selling makamalabyas. At ing amano na kanung presidente at nakanung kasagling sabyan mupin king implementation ngarang sinabi. Sagling sabyan pero masakit gawan. Kasi kung bababa namin yun, kami yung malulugi, di ba? Kasi plastic, tapos nagbabayad pa kami ng pwesto. Mga boy yun pa. Lugi talaga. Agpangkang Joy Santos dapat nepang samas ng gobyerno in presyuhan daring rice traders ami bababa karela. Ayayatura kanu kasi ing bayong scheme daring suppliers. Akalupa ning dating sagana king marakal abibe sako-sakong abyas. Ngeni kanu, dimot tiyamo at atin yang limit ing bebera karela. Mahirap kasi kunyari may order ka ng ganyan, hindi nila bibigay. Parang may siya limit. Kapatid sa mga suppliers? May limit po. Gaano karami yung limit na ito? Namimigay sila mga 100, 200. Oo, ganyan lang. Hindi. Dati kahit 1,000 mamimigay sila ngayon, hindi. Limit lang. At ineman pa nga kung ang gobyerno na mamiyayang assistance kareng retailers a posibleng malugi king price cap. Inyamo, kanubisang mayabala nung king pangako a paayuda ng gobyerno. Mas mayap pa kanu nung mibabane mo sanang akakwara ing makamal a supply ning abyas. Sa ngayon lang wala eh. Diba? Mahirap po, tsaka busy po, tsaka wala sa oras. Kasi pag doon, pipila ka pa eh. King pangwenta daring rice retailer nung mibiyayang kapit ng kaban o itang 25 kilos tsa 41 pesos kada kilo a regular milled rice, patakyang 1,025 pesos. King tutuna kanu, bibiyere ing makanining klase ning abyas, apuhunan niya pa 1,230 ne. Lugi lapang migit adwang dalan na pesos. Kami rin po kasi pag makanita, pwede naman po kahit medyo maluluging bagya. Kaya lang atin mo pong limit. Siyempre, may naman po abi hanggang sasanang tsa 5 kilos mo mga yan. Bawat sasali. Muna naman nabi pat siya 45, meto niya sako. Mas maragulya po lug. Samantala, mamasano man reng mga lating retailer king amano da reng rice traders apyadyan re kanu ing price cap aburinang patupad Presidente Marcos Jr. Mupin, panupaya rapa kanu reng karelang suki ot ela tambing makataluki. Actually po, din po supplier may nga kula rin. Baka bukas po may ka 41 ng 45 kami. Kasi kaya nga ko po na mamilang medyo mababang abyas. Although kahit po medyo lugi pang bagya, kailangan niya po. King sumangid na batas lalam na ning Executive Order number 39 ng Presidente Marcos Jr. atin niyang mabayat penalty at kasong kriminal reng etaluki king may sabing batas. Agpangkang Nathaniel Samson, Chief ng Consumer Protection Division ng DTI Pampanga. Ang minimum penalty na po nini or administrative fine ay mimiralya pong 5,000 pesos at maximum of 2 million pesos. At ala pong pasubali na pwede yarin pong maubligang king kriminal na kaso. Kasi po, linabagya, ketang polisiya na ng gobyerno,
ketang panahon natin tamo pong kalamidad. Lalam ning Republic Act 7185 o ingawsan rang Price Act atin yang upaya ing gobyerno a isubong ing price ceiling uling king asken ing kalakaran akakit na kanuning gobyerno na ating pamagabuso ko ing presyo ning abiyas. Ing buri na pong sadyan ing price ceiling, may nibatan niya po ing presyo king gobyerno ketang balo ng presyo na balo na makinabang ladeng consumer. So ing price ceiling po tatakda niya po ning kakatamong batas. Nanungno ka rin po, yung pamuntukan na po ng gobyerno tamo, ya po yung sumabi, nung magkano ya dapat yung presyo na ning metong commodity, na-declare tamo pong atsupuking masakit akabilyan kasulukuyan. Lalam ning Executive Order number 39 ng Presidente Marcos, aliwa mo ring keng DTI, Department of Agriculture, DILG, nune ang giyang reng local government unit, dapat lang manantabe king implementation ning price cap. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Libutan ding sing daring rice retailers na malugilaking price cap king abiyas ay inutos ng mipatupad Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinigurado ning Pangulo na kasalungsungan na lang manigobra ding keng DTI ang pong DSWD para makapag-release ayuda karela. Magsadya na naman kanong 2 bilyong pesos a financial assistance in Kongreso. Aining report. Mismong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang migpasyag na atin lang tanggapan na pinansyal ayuda ding retailer sa mi-effect 1 king price cap ning abiyas. Balo na kanuning presidente na mituran lareng retailers king kayang desisyon na limitahan niya king 41 to 45 pesos ing presyo ning abiyas balang kilo. Uling masyado na yung mika malulagay ti king kasalukuyan. Mimyene kanung instruction king Department of Trade and Industry na i-identify at gawa lang listahan dareng retailers na tuki king price cap at magkano yung karelang malulugi. Kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer. Habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nasa price cap. Sinabi na namang DSWD Secretary Rex Gatchalian, istong ayari na niya ng DTI ang listahan at mipasa na iking DSWD, agad na lang iareglo deng financial assistance ang makadepending dagul king aman wandang malulugi da pauli ning price cap. The moment ipasa nila yung listahan sa DSWD, agad-agad tayong magpe-pay out. Importante yung speed o yung turnaround namin na kagad ma-finish yung listahan, magawa yung listahan, at kami makapag-pay out kagad sa mga apektuhan na retailers. Yung halaga ng grant will be commensurate doon sa maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. King Partina naman ng House of Representatives. Pepasyag ng House Speaker Martin Romualdez na mimiya ng instruction king metong a committee king Kongreso amantun paralan bang makapagsadyang 2 bilyong pesos bang panyahop kareng rice retailers. I-coordinate yan naman kanuiti king Department of Budget and Management o DBM bang kanita agad la namang ma-release deng ayuda. Ako yung kaya kayong talasuyo, Karen Maurilio, ating pusong makabalen. Magsadya na kanu in Department of Trade and Industry o DTI Region 3 para king profiling daring rice retailers apektado ning price cap. Kailangan da kasing listahan para king ayuda ay nanunsyo ng President Ferdinand Marcos Jr. ay Bieda Karela. Atin niya mo naman kanung programa ng ahensya ay latag para sopan lareti king aliwa pang kapamaralanan. Oining balita ng Jennifer Salenga. Epektibo na ngeni nga do ang implementasyon kay Executive Order 39 ang magtakdang price ceiling king presyo ng regular at well-milled rice na tsuking 41 at 45 pesos. Metong yang DTI king midi na nupaya bang mag-monitor at striktong apatupading utos ng presidente. Agpangkang Gerardo Maglalang, Chief ng Consumer Protection Division ng DTI Region 3, balang probinsya ating Team Alinwal bang mag-monitor kaya beding king DTI, DA at DILG.
Aparte king price monitoring, mika profiling mo naman kanu kareng retailers ba nakwaing datos, anti mo ang inventory at presyo. Sa inventory, tsaka yung price ng pagkakabili nila, kailangan pong malaman yan upang doon po sa nakahanda pong assistance na ibibigay sa kanila para malaman po namin kung kailangan po ba nila talaga na assistance o hindi. Balo na kanuning gobyerno nating epekto yung price ceiling, lakwas karetang sinaling dakalas tax nung nukarin matasing presyo, inyamig sadya ka ng financial assistance ng DTI. Atin mo naman loan program na malyari dang i-avail na alang interes. Malyari ay tikareng rice traders at retailers, kaya bereng mga lating supermarkets ban makasaop king financial gap. Makasadya mo naman kanong mamiyang logistical supporting ahensya, market linkages and support nung nukarin malyari dalang idirektang dala ring retailers karing farmers. At sumo naman kanuing kadiwa diskwento caravan, bang makapamisaling direkta karing consumers. Alam po natin, naintindihan natin na yung iba po ay meron pang naiwang stock kung saan medyo mahal po ang kanilang pagkakabili. Kung kaya meron naman po tayong nakahandang pang-suporta po sa kanila. Ang mga panuntunan po patungkol po din sa financial assistance ay binabalangkas na po at hintayin lamang po natin lumabas yung guidelines. Ing price ceiling, temporarya kanu at oras na ma-stabilize na yung presyo, isong minupul no ring ortenano. Malyari niya kanong bawian ini base king rekomendasyon ng DA, DTI o ing Price Monitoring Council. Gewa na kanu ng gobyerno ini bang protection ng ding consumers. Inya-anya randa kanu kareng retailers ing karelang kooperasyon. Taglos-taglos naman kanu yung monitoring, oras na elatalo kiding magtindang abyas, ating kanong karampatang parusa ing manaya karela. Maaari po silang makulong ng hindi bababa ng 1 taon o hindi naman po higit ng 10 taon. O kaya po ay magmumulta po sila ng 5,000 piso, hindi po bababa ng 5,000 piso at hindi naman po tataas ng 1 milyon. At karetang gawa naman kanong paralan bang apisali pamurin ing stocks da kalupan mo ning ipisalilan timong aliwang variety ning abyas na alaking executive order ela pamurin kanong makalusot deti uling kaya beking magmonitor ing NFA. Kasama po ng ating team po ang mga taga NFA. Sila po yung may expertise to distinguish po anong klase po ng mga bigas yung makikita po nila sa merkado. Kaya hindi rin po makakalusot yung ating mga retailers na nagbabalak na gawin po ang mga yan. King kasalunsungan, alaya pang IB ang datos ng DTI Region 3 king monitoring daring eti na looking retailers king price cap. Agpangkang maglalang, alas 5 kanuing pamagsumiting report, iba't karing provincial offices. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Magbalik ang balita para kareng aliwapang balita.
Makatutok kayo pamuring King Balita at para King Aliwa pang balita. Pasibayo lang Mika Pamitipon ding member ng Giant Lantern Foundation, ampo ing Giant Lantern Festival 2023 Executive Committee, ampo pa rin karelang aliwa pang private sector members sa ring committee. Metong kareng apisabyaning dapat sa kanong misubong kapamilatan ng metong ordinansa na maging niyang official tourism activity king syudad at king mabilog abansa ing ligligang parol. Kikaog na po niyan mamaya pong update ing kakatamong kayabe ay Paulo G. Santos. Koyang Paulo! Ninong Jody, masanting yung balita ini uling kain makapagpatibay at itang sandang ma-institutionalize siya ring sablang bage na gagambul kining kakatamong makule kultura pablasang ining kakatamong syudad ning San Fernando kikilalanan niyang Christmas capital ning kakatamong bangsa at king kapamilatanan nining susubongda rening asuking GLF Executive Committee na manalakaran ngayon ning kakatamong General Manager mo naman king CLTV at chairperson ning GLF Foundation na kayang inagkas karening member na ning Executive Committee Conjods nung makanano ya kayap ining karelang initiative kasi keng migit dinalan na banwa isipan mo ita Conjods nung retang sistemang makayap na oras sa banwa-banwa may samas masalese ing pamagadya empisa sabyang kanong pondo ketang sistema na niretang sablambage na ma-organize siyang masalese mayap kano nung misubong ni Conjods taga ng anggyang nino pang lukluk kem poder mitaglos siya ning Giant Lantern Festival at keng munikalang ordinansa panikwaran ra kanong mikakonsultasyon na masalese bangkanitang midinan mo muna Idinan lamo namang kabiyayan training Giant Lantern Makers uling metong niya mo naman taga ng tourist spot in kaya katamong syudad ning mumuntala rening kay iba't pakingaluang bansa na pantunan de talaga itang gawang Fernandino anya no sakaling misama siya ni samasanda kanong mika benchmark la karetang aliwapang kay aliwapang lugal na ganyang ordinansa mo naman ng karelang pagmasusyan na kultura, sikapan na mo naman ining GLF Foundation Conjods na akware ni ataluntunan ding masalese nung makanano itang proseso. Pakiramdaman tayong kakatamong chairperson ay Madam Sonia Pisoto. Well, of course, panigobla niya pero anti mo, akasabi ko na ining Konsehala Rosemary Kalimlim, uling yung chairperson na ning Committee on Tourism ng Sangguniang Panlungsod at balo mo na i-konsehala, malambat siyang maging barangay captain, malambat siya naman maging konsehal, kanya balo na yung balo in tradition na ini, balo na yung balo, tsaka aktibo yarin, kasi mo naman yung in charge ketang committee keng reception, banwang metong ang popeng banwang ayni. So, very, very receptive yan. Yung kaburing-kaburi kitang idea ay tanyapin. Siyempre, nung atinang advocate, atinang sponsor, maging malagwan. Okay, clarify kaya mo ko yung Paulo ing kikatamong CLTV 36 President and General Manager, yapin niya ing chairperson na ning GLF 2023 Executive Committee. And danyang inagpang-day ni Paulo, kumusta mo itang maging atmosphere kareng aliwa pang miyembros ng executive committee, may positive la ba ketang susulong ng resolution ay ne? Interesado lang at kay gana-gana naman puri ng Madam Sonia na makonsultala taga ng masalese pero karetang present na din kaila positibo la kining unikala nga ni Conjods at uling nemping ipisasabihan niya itang itang institutionalizing kay gana-gana
nung makakayap ya taga na kare kening banwa-banwang ligligang parol, map mo kano na dapat yang bisubong. Emo ordinansa, muna man bilang Republic Act. Paolo, bala mo ata talagang kaabang-abang yung GLF 2023 ang yaning banwang IT. Kadwaya pa mong meeting ini pero dakal nung pisab yun eh. Ito takal excited. Balo mo naman kay ni Ciudad San Fernando, Conjads. Ustong sinang pa yung bear season. Itong yakareng painto nanda, rem puntat-puntat asulu. Shout out, karening kaya katamong kakaluguran na ini pa mo kay, Jasa, akaki mo naman nung makanano na lang karakal din mo namang magtindang parol ngeni-geni at taga ng metong yaking ring brand ning syudad ng San Fernando ring lantern maker. Sa niya kikilalanan din kaya katamong lugar mo bilang Christmas capital nune giant lantern, home of the giant lantern nga rane. Kanya ing pakikibalwantangin ni Conjons kareta pang susunod na meeting itang lugal, itang makanan inularening involved kay kening nialiwang committee kasi 17 lata nung yung magkamali na committee baka nitang isama siyang masalese ining kaya katamong ligligang parol at impangayaliwanay ni karatang inisyal na daramdaman kung amanura kalupa ng kay lockdown anya nung taga ng Garbo itang bayo yung lockdown dapat mibalik kita siglana katang pisasabihan na numero kung baka na niya kalawaking marketing na ini maulagaya mo naman at kareta mo namang magsilbing partners ang pong sponsor Conjods na taga ng ere palampasan na miyabela kening makasaysayang ligligang parol. Dakalada kasama at Paolo G. Santos. Samantala karing aliwahong balita, aramdaman ng kanuning Kapampangan political analyst ay Max Sangil na posible yang maglibutan king 2025 midterm election i-patrol party list Representative George Bustos ampoy dating PNP Chief Oscar Albayalde. King postura da kanu deti balak deng luban ni Angeles City ang pong ing first district ning Pampanga. Pakarandaman tala ding karelang amano king report ini. Maranon pa mo ang timong mabubuo ni kanuy nga skening maging atmosfera ning politika kini syudad ning Angeles ang poning primera distrito ning Pampanga. Ati na kanong pubusturang lagyo naking punto de vista ning local political analyst ay Max Sangil, Ma'am Ye Makule laban king 2025 midterm election. Akong naririnig. May mga alingas-ngas na. Mayroong somebody will challenge John in the mayoral race. Dating mukha na ba sa politika to? No, he's not a politician. King amano ng Sangil, posible dalang katapat ing mikapatad a Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin at 1st District Representative John Lasatin ding kadwang retiradong law enforcers ing dating police officer ng any party list Representative George Bustos at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Ding from the grapevine, daramdaman tao, kikirot dori adwalang retired police officer ni Sabed Dalagyo, itang PNP Chief dati, Oscar Albayalde. Apoy itang Colonel Jorge Bustos na currently congressman niya, representing a party list group, Old Patrol. Aliwaya kanung political battle ingasaksiyan nung sakaling mibalaos lang kumandidato di Albayalde ang Poy Bustos na ni batan king political family king syudad. Sabi na lalansyas di ba, look at Senator Lito Lapid, who's Senator Lito Lapid? Lito Lapid yan. Iran for mayor in Angeles City. May sabot siya. Ito yung basis na. But I'm not trying to say na alalampad niya mo. I'm not saying that. Sabihin ko, poronyo do, the military people, magaling lang planning,
laking operation. Pero kaya naman, kaya darela sa tin, marambat daw meron na. King sumangit a banda, mayakit mo naman ing kimut daring dating opisyal ning PNP. King askena ning politika kini Primera Distrito ning Pampanga, rening magnasa ken 2025 midterm election, makikiyambula nala karening local leader at tatagal king halalang pambarangay. Magumpisa ning magpakilala at dudurot king First District i-retired General Albayalde at inya kanung tuknangan king Barangay Malabanyas ampong negosyo king syudad. Papangat din po kasi ako, taga Hensonville po ako, kung hindi nyo alam. At muli, pakilala ko po yung sarili ko ulit. Ako po yung dating Chief Philippine National Police na nakikita nyo sa TV dati, na nakamotor at nanghuhuli ng mga pulis na natutulog. King kayang amano, tatanam ne pa makyabe ka rin kakandidatong kapitan abisang sumukob king kayang political umbrella para king 2025 midterm election. Well, mumunang dili po, dakal kasing lalapit kapitan kay katamo na pasaop na siguro ing isipan da, itang presensya ko ay makasaupyak ketang karelang kain kampanya. And of course, ketang karelang bisang magsilbi kayong balen as barangay captain. So makanyang tamo pong dudurot, lalo na kareta pong lalapit kapitan kay katamo. Itamo naman po, medyo suyo-suyo tamo karelang kay katamo kabalen, na pota naman datanging panahon ken 2025 balikan tala. Lulto ne murin king eksena king Angeles City, ipatrol party list representative Bustos ating tuknangan king Barangay Kutkut. Akapilan pa mo, metong a medical mission ing kayang dinaon king Angeles. Pamagmalino na Bustos ing gagawa na kanung iti, partine ning kayang katungkulan ang timong representante ning patrol party list na ala namang territorial limitation. Ginagawa natin to dahil inisip natin ito po yung mission natin, ito yung calling natin, no? It is not about politics. First and foremost, wala naman scheduled campaign. Ito yung purpose natin eh. At least kung may makakita, baka yung iba mag-follow through. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya nakalaring punteryaning kadwang pulot anam banwaning Sinukwan Festival ngening 2023 agpang king Executive Committee, kailangan lang gisingan kapanamdaman din kay nakang Kapampangan para kil king pamagmasabal king kultura. Dapat na naman kanong isadyabang kanita, ilang magsundo king pegumpisan daring mga tuwang cultural workers. Si JM De Jesus, ing Miki Balita. Magsadya na kayo kabalen, uling paparatang na yung mother of all festivals ng probinsya na ng Pampanga, ang Sinukwan Festival. King pulong na rin board committee ng Sinukwan Festival 2023 niting milabas sa Biyernes September 1, kakasada na rin miyayaliwang aktibidad na magpapakit kay masanting at makwalt ng kultura ng Labuan, Kapampangan. King kadwang pulot ana mabanuan ng kapiestan, apag kayarian na isentro 80 ka rin kayanakan, inya yung tema ng Sinukwan Festival 2023, kayanakan manimuna, masabal king kultura. Ila kanuing asahang magtaglus nga pagumpisa ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Ngayon 2023, ka-adwang pulot anam na ning anniversary ng Sinukwan Festival. Balikan tayo itang last milabas sa Banwa, 25 years siya. Okay? In gewa mingeni, kaya nakan manimuna, king masabal king kultura, ne? Bala mo mamulatan pa si Bayo. Balikan tala rin kaya nakan another 25 years. 26 year is the first year for another 25 years. Alila ka numila koding akagisnang na aktibidad, dapat dakal ka nung antabayan na first time pang aki king Sinukwan Festival.
ngeni at yun detang activities minuna detang street dancing, free interpretation, drum and lyre, atinang detang lakanat mutya, prinsesita, chula pureta. Pero dakal tapo digdag ngeni na makasanting keng kultura, lalo tayong gambulan, lalam, palawakan, yung kaya katang kultura. Pagumpisan danemo rin kanuing countdown bangkanita aramdaman tane ing Sinukwan Festival Fever. Ing countdown na kalupan na ning gagawan tamo kareng mga labasan huling ing Robinson yang kaya tabi at akin magkaya keng September 14 mag-countdown ne po kanyan. So every den kay katamong makyabe ken antimoray ken Department of Education mag-training na lo retang ken drum and lyre, then talaturu, then lakanat mutya, magkaino po maganda na la para keng showdown keng December 2 to 8. Panagkat na mo rin ng FLKI karing kabalen na suportahan tayong Sinukwan Festival 2023 uling iting kapiesta na tunay magpapakaking kabilugan na kulturang Kapampangan. Owa, kalukan anin dati, kukumbiran na ko pong makyabe, manalbe, makisaya, keng Sinukwan Festival, kaya katamuya po inita ang Kapampangan, pero pwede yo pong kumbiran, de kaluguran, na tsukareng, balikbayan, mumuli, keng December lalo, no? Manalbe, keng kaya katamong kasaya na Sinukwan Festival. Yang kaya katamo ini. Dakal po salamat. Ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Susubong ning City Government ning San Fernando yung buklala kay Sipan ning Fernandino king bentahi ning digitalization. Inya naman merapat siyang pekamumunang Information and Communication Technology o ICT Summit. Miyayaliwang ICT-related activities yung makasadya at makabuklat king publiko. Siniban daming first day ng Summit King Report ng JM De Jesus. Inumpisan da na yung pekamumunang ICT Summit ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ining Aldoning Martis, September 5, 2023. Layo na kanuning Breaking Barriers ICT Summit na ipakit ka rin Fernandino na madagulyang saping digitalization ban kanita masales silang maipatupad ring programa ng LGU. Burida rin kanong ipakit na alang dapat ikatakot yung digitalization. Maragulyapin kanong imbentahin ng maging smart city ang siyudad ng San Fernando. Tinawagan natin itong Breaking Barriers kasi we literally want to break barriers. Gusto natin tanggalin yung stigma against smart cityhood. Dahil madami, kadalasan sinasabi nila magastos, mahal, pero hindi lang naman yun eh. Madami pa po tayong pwedeng ma-implement na mga strategic initiatives para mas makatipid tayo, para mas maging digital tayo without spending so much. Pegmaragol ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ding mapila na programa ng city government ang makasandal intagumpeging digitalization. Bis tama na pamaka full blast king teknolohiyang iti pauli ning maragula gastos, pakikwana na kanong tunggal dita king gagawang migration na pamaglipat. Yung una, syempre yung Kayabe card natin. Tapos pangalawa, yung Kayabe hotline natin, no? Tapos marami na talaga tayong nagawa dito sa pero kulang pa rin kasi alam mo naman going to digitalization, syempre malaking pera yon. So kaya gumawa kami ng roadmap na binabudget namin siya taon-taon. So soon matatapos din natin siya. Susuportahan na naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT nasa na ning syudad. City of San Fernando po ay nabibilang sa ating na-identify na Digital Cities 2025 ng DICT.
So katuwang po ng city, ang DICT po sa pagpapalago po ng digitalisasyon. Katulad na lang po ng unang-una is ang pag-encourage po sa mga locators natin, sa mga investors na magtayo po ng mga IT BPO companies dito po sa San Fernando para mas mapalago po natin ang ekonomiya. Pagdating naman po sa mga sistema at proseso, nag-aantabay din po ang DICT na matulungan ang syudad pagdating po sa mga konsultasyon, sa mga ginagawa nila. Samantala, Mika Tech Talks naman at tungkol king emerging technology at ICT solutions para ka rin kabiyaya na pong government services. Bukod kaniti atin muna mang aliwa pang aktibidad kalupa na ning job fair. Bukas na yung kadwangal doon na ning summit niya agkat dalangan ding memalen na bisitahan niya iniking SM Pampanga Event Center. So again, inimbitahan po namin kayong lahat para mag-attend ng ating CSFP ICT Summit. Ito po ang pinakaunang ICT Summit sa San Fernando. Hanggang bukas po ito, open po ito sa publiko. Lahat po kayo, pwedeng pumunta dito, mag-register lang din po kayo at madami po kayo makuha freebies, matututunan at mag-enjoy po kayo dito. Yakoy kaya kayong talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Apin rendeng mga ragula balitang kinanap ng kakatamang news team, King Lagino ng Abiloga CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.